Adom kase aha na brema kwan na ye de asie de adu so no de bonkrata no ha ye be call online so ne ahwe stories ahodo etwagu ho e braso se wo konso awade mfa nkomra asomdwemu na wo mo bia ho ban se wonye senkani dia utimi hwe live on Facebook/Adom TV Go TV 119 DSTV channel no so ye 280 incoming. Yes Mampong ni this year Bismarck akasi ensia Fiaman kwade jane na so memo akwaba mejo bia boko nyam yadem se na ye campaign ni de menyini se nipa me fan campaign manager kura betimi ya sa yes nyam ya adumade ya de agese ye de ahujim ebebem se so chamba fraka se ona bugina somae no eno e oda no ona bugina somae ona bugina somae ubedu ho nyam nti ye hia ne nkwatenti ahode wo na usudu ho dia ne asere urade se Adom ne nto so na ka de wo mu ne ehu difference ne nye clear so ati ase yes say ya bonkrofo achi ti koduru ebe ye ne ya mo achi na say ura mu asa mo a place for abaso where a place for na say visibility na fe de aye visible pa please visibility no yes mia wodu amakọ enu amekọ ba bi na medru fie around base 12:30 and madwene fie a free legon honomu ebe nyina hu say please cars so when she bia na be sound te binye se bi free medina na ebesena kwa na ebi di wachi ya ebesena kwa medina and I think say idea ebede omase na ye ntireti mu so nko mia wodo a ebi nso entimi no because I know kwa ho bia manasen na kitikiti ne ni mabone seba say tawo medina esi ma hu say eba form and I think we are there back IGP no mrante mo ya de mo nyemo akwasi sanka adwuma no o man ya yetimu so obi aye na adwuma kakasa bia ni ho debe on se posifo nim de omo ye nti omo ye yeah sanso ne ye expect say mensin mu crash mpanifo enso hu no mo ye even enokra before mensin crash mpanifo kwa ye wo regional ministers this time them say any deputy this time the president if your regional ministers ye wo MMDC simpanifo obia kwasi senko obia ye na adwuma ho kakasa bia ni mo kasa bia ni eno na ya na me bisa me ho se wo fa ye kwan ya so bia car price okay na odu police depot tesano ho de unu tesano from training college ho okay ko abeka junction sa kwan na enwura you know mfifi ho nwure okay afua bakwem enti na me bisa me ho say hwan asede e sankofo no ho ye from say wo mate atua ai but na say SMC ya na say bi omu nya ye yem say omtwa be say 1 or 2 months bi mo no ko kre bi aka ka mo masa ate akwa da bi but munyo mo mai ya na chese wudwu ho ante ase to na ye dede no ya na kwai obi aye adwuma a wo sefata na katu ya mfa ma no na me de bia me de me ntimi fa me ho kran say sa shu no mo na ma ye adwuma bosome ne entua nti me kwa he 12 months nti me 365 days ne entua ye entua ka na sa fa ka na o sorry o de o experience nti woni de o me de me ntumi o nti enyame adom nti ya na madwuma mu kwasi twum ne mpanufo me de o mase bebre because na ma ye adwuma bosome na akatua na ma na ivi kwa before bosome ne be so no epa ho be 2-3 days kura mu se wa dey yes ewom yeah enti omo a ye de omo fasa mu no mo nka fra mu but mo aye masade mu ntua ma wo na no na sade me be ko ho no ye he kura taifa o de ko fanko sa unu ofanko ho but sa mfinfi ho ba bi sa no efin wo kwan no ho what is it spot yeah kwan no ho fin na me say na hwan asede we ye nti mo pa che say MC ho gas out and ga east be gas out ana say one of the gas no MS I don't know nti ene say ye de asem ni wo sorry dress ko adwuma mu wo adwuma nti ene de mu mpa che nti mu mfa sa kwan ne so ana enso tokwa de na expose ye mo efini gu on sa ka na kwa ho mfuturo ne you know egu kwan ho so anya panifo munye na senso nya tokra de a ye ya wasa kwan so obi nko obi abo kwan na flood kwan no mu ni nyina because gutters no mu asisi yes oponglo de ne sa na tie obi so tope na kwan mu ache
ye be kasa sa penifo eye mo adwuma ye ti ho ye de ani o ahomate sensuo me say sensuo ne start 4:30 na wo so ba adwuma kwa wo be ba because I see e be som enti wo so de na wo nya na ne say zoom lion fo ne wo ho mo anso kra mo ye kra mo nti obuka enti assembly no pamacho e de na mo ye Badwam ka se twom so obi so bia so oye na adwuma kakasa bia ni mo ki e ba pe ni akan ni ebo maba so we ye say na we ye say eno ano mani tumpo she no asori dan ye no dwurugu ye senad mo deputy whatever bia so wo ga south me refi sa ho no aba no abeka say na edan ni si ensuo kwan so nti panimu papa wunim pass dan wo mu se sa area no as a not more deputy wunim se ho ye ensuo area wo hwa me akukuru dan mu ye si wo no kama adwure go awie na papa be yi asotie anu am ya mete story na me say aden wa wunim o ye nim wa wunim se ho eye nsuo dan nti ada no wo start ho no wa no wa nwiri wan kan ya nwira nwu hwe e na obi na pray kofo na pray Erade hu emobo pa na mama ye nyusu ye as a scapegoat because ya na ya se bibia si na ansa na ye bete committee ni ya rectify sa problem no enti yesre panifo mama ye ntoto niema ade pa na sen de ye ken ha de to de mumwa ye mpa nti we so ye de hia nti we me sase Ashase ya na ja we no ye adomonline.com no fake P500 paracetamol in Ghana. Okay. Nti am so obi say fake P500 paracetamol bi ababa FDA say bibia sa ni ho nti no so ehu asem no burning issues win was scare esla o so ablekuma was NDC aspirant de no ba burning issues no about ebi odi kan ba ha ampofoje okay first 5:30 day big agenda oba bi ene oso no it is la so no na ma emani wo sit bi so cute bi so wato bom wato sa no Victoria Hammer horon so ko Esla Esla so na big way obesa ba so see ade we nya $1 million no scare we nya na me ya di na di we are there sorry no husband drives past fatal crash without realizing wife was victim enti ane no ehu asem ni abna kokon so oba news no mu yese no workout video bi aba obi edwan obedwane ampa because then he didn't na so I can imagine say wa share bikini num ni ade na dia ni obehu ten city it says edge list be ba no they say was san me so mamu hanajo enti ene yen kan mesi so na me yadoma memenda yes NDC amanyoko no ekoyi won franka tuni na femrashe bedwafo nso yes nti se wo pe ehon nsem bia tie dia akwasi ye ha bi se political desk or mo ye adwuma papa constituency no be bia ye be wura mu nti ma fidie no na ha munim wo election headquarters dia ye ti dia hia ne so de enkohwe bibi nkotie bibi confuse o ko yes authentic no dia ha ne wo ye no ye mpre ye ho meka ba ye de to ho so hu se edemsa into election headquarters ye they started NDC or mo primary say ekoyi flag bearer and afi franka parliamentary candidate no ti no so ye de bebro Ghanaian Times and so in the unfair dismissal of union leaders workers demo against Asogli Power demand reinstatement of 3 sacked workers. Dr. Yauba TUC as General Secretary for the Ewaha. Ghana Water Company Limited disconnects Guinness Ghana breweries over 6.7 million Ghana cedis unpaid bills. Guinness for so no omu do statement by you. So omu so omu ni omu ka omu de omu abide laws bi omu ni omu ka omu de omu asema koma PLC for no kra no akra ya say according to omu ko say no akomu ye meeting Ghana Water ka ho sanitation ministry ne ka ho ene omu ni PLC kra nti omu twen nti omu hunu ba bia 6.7 million Ghana cedis. Also omu ye omu adwuma pepe ya disconnect omu nti ene 7 injured after collapse of one-story church building at Old Botiano. Pensioner bondholders picket for second day at finance ministry.
Major Mahama Meda accused denies involvement in lynching. Ghanaian Times, Daily Guide. NPP constituency album verification opens today. Comes to the picture of General Secretary Lawyer Justin Frimpong Kujia. 7 injured in church collapse. NDC presidential polls in limbo. Dufour goes to court. Cable thief jailed 10 years. FDA warns public over polyfort from Nigeria. Daily Guide and so on. The New Crusading Guide. Despite COVID, Russia-Ukraine war ravaged economy. Now future should be our greatest focus. Dr. Stephen Amwa, Deputy Minister for Trade and Industry. Dufour eyes court over NDC delegate list. We are aware of your hard work. Greater Accra Regional Executives tell Joe Gatti. National Road Safety Authority urges road safety actors to embrace data management practices. Electric vehicles for Ghana. Jospon Group, Zeronox partner to convert 1,000 refuse trucks. Galamsey fight. Please arrest 2 foreigners. Sub-chief at Achim Oda. The New Crusading Guide. Ora Jogati Oda so Omunyina on the can declare. Underground. Send a Jogati company kono. Oh, sir. Have you on the Dede. No. Sir, Uncle Hune Dede. Uncle Social must say tem now than one better bomb. And yet the day, at your baby force is you know. Sir. Since we share the Jogati, sir, and the but we are Juma. Send a codify. Now no call, I think Western North and Oba Central. Mammy Penny Koshe. Dedicates me baby who call Matana. Hey, Nippon Kron for now. Nippon Kron acted to say, O Munya me pretty brain. But then drew a bones and pass a Nippon Kron. Omuana ekwa. And a Dr. Fiensu eda Ah, Greek minister. Job for the youth. Okay. Atia kodi. O dia Greek name be boa. So no to nya. O ka che Ghana for say dey betimi ama o ma agine ye ekuayo. And na kwaos man pene kufa de share nsa. And according to no so no, wo ye no so say wo antoto ampapa so. Wo ye manfa so ba so. Wonim de wo ho. Eti wonim no to say. Na ebetimi agi Ghana me yenko IMF biem no. Ekuayo. And sharp. To so wo bai. Oh, ekuafo didi say tem. Yenti yan trend the MPP be but na die memenda die ye NDC for die. So what you say? NDC for die no so. Say kwabredu for court. Ah, na o kan na make say na ka 3 days or 4 days no. Court. O mba ya na ya say bo me adwuma ya di. Ti o mo the injunction. But sekoba me nim ye iso ene so o cover ni nyina de a. Na da na o mo mane hu ayi no. But me say enyo ono nko a. Ne me so tete wo che say from constituency to region to national album share no and a sin to abem ko national for to war twen say e be free region e dey aba but delay aba omunya ne ntem because mo adwene ho da crown sana date yi ba party share so you say some ekwa aba to be o say o dey makanate no 21 days no say na be ya sin to be o mo betimi akwa say na sin to akwa very for a reason e bi o mo dey aba nipa ba ko e bi afia manko a or different 2 positions or constituency one. Oh, Debbie. Yes, I will move them. Nippon watch the same microphone. They are in different albums. Debbie. So, there's some yene mudaho. I think maybe a coba say beer and 10 penny or Haribe Musuntino. Yabobo diakoti. Yeah, but Omunya in them because say I said Oma postponia a bahadre. Yeah, injunction up quarter so. When you're toso. Ah, injunction a quarter. It's at least almost 8 days. Hey, 8 days naka 4 days. Hey, yes, it's here Council of Elders no. Maybe Eshiana Omenaka, but a unfortunate part no. I bet Ramana Kwako. The concerns now Dr. Kwabredu for a reason. Even if not say, and yet the anomaly say, we a dear PM, you know, we dear PM, the delay in releasing the album. I think say it's your national elections and NDC in your home. So you need to say internally. Muanso motinase ema bibisa etimi koso and I believe say the general secretary no emwa partner say delay beba communicate say yenim so say dey adema mo 3 weeks before the elections but bibi sent no mun sent me kan sa abrese
na nipa no bia to wase ai na won kan re just na me bebusa almost only 220 constituencies aka 56 now the 56 constituencies no okamu a amounted to almost best 45,000 to 50,000 delegates. We're not from coin. 50,000. Yeah, nipa 50,000. So, I think you want to say oh yeah that's why. Sorry. Sorry na. Na we credit na do ayi na e. You want to feel na mo be na kase o. Sorry na. No ke come. Eh, mami chi ajalote. Okay. Ai ajalote. You say also catfish pa tell. Atofo no way. Mr. Mumra. Fre uni meja lota fre no the catfish alote Jacobs na making catfish the catfish farming yeah okay ebuso ho okay munkoto na catfish ye wunya na almost spice ni ye ma na wunya wo fries bi de ka ho a ene se wa wia no nti mesra mo wa wo pe no you ai what ya that say nti wo ye catfish ho ade na wo pe catfish pa dia ura Jacob alote Jacobs na say ne wajo de on the side eno ano no simple cra osmosis anopa ya chia opa why ya sound engineer say o je credit wo ho saa o obi yi na sutire say na say osmo adwuma no waja ya na ya ntudi say na je say ya sa sha se je osmo anopa mi anchia why na koso aye de wo ye no say bia boko de oboko de hu ni de ni mu ye bia ye okay tie de obi ase ye kọ na fe agodie mu nsam amboatema nso wa ha ode ahosepe ebeba nkomo bi nso wo kire a ye bedie na paye se wani tu asememe kwasiada enanom ye di wo moda ne sonkokra nti eno so ye de bebra mu na afei asemidi kan ba na mpensempensem nso ato so ene ye ntena efri yakora ye nche ye kwa babio